Igitondo gihire kuri mwese mukurikiye Royal TV, mwahisemo neza kubana natwe. Ni umwanya w'amakuru arambuye, amakuru ya mbere yo kuri wa gatatu agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kugaruka ku mpinduka zaraye zikozwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho Dr Diane Gashumba yagizwe Minisitiri w'Ubuzima, mu gihe Ambasaderi Valentine Rugwabiza we yagizwe uhagarariye u Rwanda muri Loni. Ku munsi w'ejo abadepite basabye umujyi wa Kigali gukurikirana abakozi babo batanga ibyangombwa byo kubaka mu buryo budakurikije igishushanyo mbonera. Kuva kuri wa kabiri hano mu Rwanda harimo kubera inama ku ishoramari mu by'amahoteli igamije kongera ishoramari mu by'amahoteli hano ku mugabane wa Afurika. Ni inama isanze mu Rwanda havugwa ikibazo cyamwe mu mahoteli yahombye ndetse n'ubwitabire bukiri buke ku banyarwanda bazigana. Hanze y'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault haravuga ko Ubufaransa bugiye gufatira ibihano by'ubukungu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba Perezida Joseph Kabila Kabange atavuye ku butegetsi nk'uko biteganywa n'amategeko yagombaga kuva ku butegetsi mu mpera z'uyu mwaka. Izo rero ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Innocent Muvunyi, bahaye ikaze n'amakuru kandi mushobora gukurikira munyuze kuri wa eshatu akadomo Royal TV akadomo rwa mukareba handitse ijambo live stream. Muri aya makuru reka duhere ku mpinduka zaraye zibaye muri guverinoma, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaraye ahinduye bamwe mu bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu mu gifatwa nk'impinduka zikomeye zibaye muri guverinoma. Izi mpinduka zasize hari abakwiye ku mirimo abandi barahindurirwa. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rigaragaza zimwe mu mpinduka Perezida Kagame yakoze ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga, harimo ko Dr Diane Gashumba yashyizwe ku mwanya wa Minisitiri w'Ubuzima. Uyu mwanya yawusimbuyeho Dr Agnes Binagwaho wawukuweho mu kwezi gushize. Umwanya Dr Gashumba yarimo ari wa Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango washyizwemo Nyirasafari Esperance. Mu zindi mpinduka zabayeho, Ambasaderi Valentine Rugwabiza yagizwe uhagarariye u Rwanda muri Loni, ava ku mwanya wa Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibi byatumye iyi minisiteri ihuzwa n'iy'ubucuruzi n'inganda iyobowe na Bwana François Kanimba. Mu zindi mpinduka, Evode Uwizeyimana yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Muri iri tangazo hagaragaramo ko habaye impinduka zitunguranye mu buyobozi bw'intara, kuko mu ntara enye hahinduwe abayobozi batatu. Guverineri Munyantwari Alphonse yakomeje kuyobora intara y'Amajyepfo. Jean Claude Musabyimana yagizwe guverineri w'Amajyaruguru, uyu yari umuyobozi w'akarere ka Musanze. Kazayire Judith yagizwe guverineri w'intara y'Uburasirazuba, naho Mureshyankwano Marie Rose agirwa guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Impinduka zabaye muri guverinoma kandi zasize hari abakwiye ku mirimo kugeza ubu, harimo Sheikh Musa Fazil Harerimana wari Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu, minisiteri itagaragara mu itangazo ry'izahawe abayobozi bashya. Bwana Tony Roberto Nsanganira wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ariyo Minagri, yasimbuwe na Nsengiyumva Fulgence. Izo rero zimwe mu mpinduka zaraye zibaye muri guverinoma. Mu yandi makuru, abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta barasaba abayobozi b'umujyi wa Kigali gushyira imbaraga mu gukurikirana abakozi bagira uruhare mu gutanga ibyangombwa byo kubaka mu buryo budakurikije ibigenwa n'igishushanyo mbonera. Abadepite bemeza ko ibyo bidakozwe leta yazahora mu bibazo byo kwimura abantu kugira ngo igishushanyo mbonera cyubahirizwe, bigatwara amafaranga y'umurengera. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho ku munsi w'ejo ku wa kabiri, ubwo abayobozi b'umujyi wa Kigali bitabaga komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta mu nteko ishinga amategeko ngo bisobanure ku bibazo bimwe na bimwe byagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta, raporo y'umwaka wa 2014-2015. Tito Dusabirema yarahatubereye adufitiye inkuru ikurikira. Ibibazo kwishyirwa mu bikorwa y'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, nibyo abayobozi b'umujyi wa Kigali basabwe gutangaho ibisobanuro ndetse binatwara umwanya utari muto.
abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta bongeye kugaragariza abayobora umujyi wa Kigali ko hari abakozi batanze ibyangombwa byo kubaka mu buryo budakwiye. Ibi ngo byatumye umujyi ugaragaramo inyubako zidahuye na gato n'igishushanyo mbonera. Aha abadepite bagize iyi komisiyo baragaragaza ingaruka leta izagira kubera itangwa ry'ibyo byangombwa mu buryo butubahiriza igishushanyo mbonera. Hano hatanzwe ibyangombwa bipeje master plan, urimo muravuga ko mugiye kuzabikosora, ariko mu kubikosora mushobora no kuzateza ikibazo kuko umuturage yubatse afite icyangombwa yabaye n'ubuyobozi gisinyweho na meya, cyaba ari igicupuri cyaba ari igiki, niko byagenze. Kugira ngo bivaneho rero bisaba ngo uzamu expropriate, bisaba nta budget ihari kuko ibyo bikorwa byo bizahava nk'uko mwabivuze, bizahava byakesha nyuma na cyubahirizwa, ariko bizahava kuri cost ya leta. Umuntu nakoze icyo kintu, mwebwe nyuma yaho mugiye guhangana n'ibi bizakurikira, kwangaja budget, gutera ibibazo bitandukanye. Ibi nibyo abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta baheraho babaza ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali icyakozwe ku bakozi bashinzwe ibyo bikorwa bagaragayeho amakosa. Ntabwo rero nidukomeza kubijenjekaho abantu gukomeza bakora ayo makosa tukavuga ngo tuzahangana n'ibibazo, umuntu yoteye igihombo, turagira gute? Igenda shaka ngo mutubwire, kuko iyi report mwavuze ngo izabafasha, cases zirimo zifatika n'amazina y'abantu n'aho plot yatanzwe n'ikintu wabitanze. Nagira ngo rwose mudufashe nyakubahwa meya, bijye bigira ingaruka ku abakozi babikora ibyo ngibyo bigagiraho ingaruka muri ya performance contracts bagira n'ubuyobozi. Iyo bagiye muri evaluation y'umukozi hari ingaruka bimugiraho, cyangwa bose baba bafite 80% 90% ko bakoze neza. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagaragaje ko hari abakozi bagaragayeho amakosa yo gutanga ibyangombwa mu buryo butemewe bamaze kubihanirwa, kandi ngo ni igikorwa kizakomeza. Madamu Mukaruriza Monique ayobora umujyi wa Kigali. Nayoboye ngo ubu tuvugana hariho abakozi barimo gukurikirana, hari abakozi bo muri Gasabo bafunze barimo gukurikiranwa, hari abakozi ba Kicukiro, hari abakozi ba Nyarugenge ubu uyu munsi barimo gukurikiranwa. Kandi nka polisi y'umujyi aba bakozi bagomba kwirengera ingaruka z'ibyo babakoze. Ibyo kandi biragenda bikagera no ku bayobozi b'inzego z'ibanze, nabo bazajya birengera ahantu hose tuzajya dusanga hubatswe mu kajagari cyangwa hubatswe ku buryo budakurikije master plan. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kandi yanagaragaje ko ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ritari ku muvuduko wifuzwa. Ni ikibazo abayobora umujyi bavuga ko gishingiye ku mikoro adahagije, ariko ngo urwego rw'abikorera ruramutse rubigizemo uruhare ngo nta kabuza igishushanyo mbonera cyashyirwa mu bikorwa ku gipimo gikwiye. Tito Dusabirema, Royal TV. Tito Dusabirema turabushimiye kuri iyo nkuru. Tujye mu kagari ka Kagasa mu murenge wa Kicukiro havuga ikibazo cy'abaturage bavuga ko babangamiwe no kuvoma amazi mabi. Abaturage bavuga ko bamaze igihe bafite iki kibazo, kandi bamwe ngo batangiye kurwara indwara ziterwa n'umwanda kubera amazi mabi bavoma bakanayakoresha. Aya mazi bayavoma mu isoko iri munsi y'umusozi wa Nahoze y'ikimoteri cya Nyanza. Mugenzi wacu Vincent Nibizi yanyarukiye muri aka gace aganira n'aba baturage ategura inkuru ikurikira. Akagari ka Kagasa ko mu murenge wa Kicukiro kari hagati y'imisozi inyuma gato y'igice cy'umujyi cy'akarere ka Kicukiro. Abatuye muri aka kagari bavuga ko basa naho bibagiranye bitewe n'ubuzima bita bubi babayemo. Muri ubu buzima ngo harimo no kuba bavoma amazi mabi cyane yuzuye umwanda, kandi ngo bimaze igihe batakamba. Kubera ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi. Murabona ubushize mwaje aha ngaha baragerageza baratubwira ngo amazi bagiye kuyatunganya, aho kuyatunganya icyo bakoze no kubaka aka kabeto mureba, nta kindi batunganyije. Ntabwo cyakemutse neza, n'undi usanga harimo indi myanda, nk'abana bajugunyamo ibiti byo hasi batoraguye, hari n'igihe usanga bayanduje abana bakarnyamo, mbese ubwo nta mazi meza tuba dufite. Aba baturage bafite uburyo bumwe rukumbi bwo kubona amazi bayakuye mu kibize kiri muri aka kagari bavuga ko nyuma yo gutaka kenshi ngo iki kibize ngo babaye nk'abacyubakira, ariko bakemeza ko kuba kikirangaye ngo bituma hinjiramo imyanda mu buryo bworoshye.
urabona nk'imvura iguye amazi ntatwikiriye, yaba y'imvura yaba yo mu isoko ajyamo. Ikindi hari umuntu waza agakozamo ikintu cyanduye akavoma n'abandi bakavoma. Bahapfundikira gutya rwose nta kibazo. Amazi no kwatuvomera hepfo hari. Ni ikibazo bavuga ko inzego z'ubuyobozi zose zizi kuko ngo hashize imyaka myinshi bataka, dore ko aya mazi ari munsi y'umusozi wahozeho ikimoteri cya Nyanza, ku buryo imvura iguye ngo imyanda iruhukira muri aya mazi bakoresha. None bakaba basaba ko iki kibize rukumbi ngo bagitunganya neza, niba kubaha amazi meza binaniranye, cyane ko ngo ingaruka zirimo n'iz'uburwayi zatangiye kubageraho. Inzoka ntizabura, n'ubundi usanga abantu bajya kwa muganga kuvuza impiswi. Niyo badukorera uturobine nyine aya mazi agapfundikirwa, isuku ikaboneka, hakazaho ubuse niyo hari nk'amarobine mu cyaro ugenda usanga amazi akoze neza kandi abantu bakavoma neza atari ukudumbagura kuriya. Umuyobozi w'umurenge wa Gahanga Kaboyi Jean Bosco avuga ko bafatanyije n'urwego rw'akarere ndetse n'izindi nzego zibishinzwe ngo hari gahunda yo kugeza amazi meza muri aka gace. Icyakora ngo mu gihe uwo mushinga utaragerwaho, ngo n'ubusanzwe bari baherutse kuganira kuri ikibazo cy'aba baturage ku buryo ngo bagiye kugishakira umuti mu gihe cya vuba. Yewe n'inama njyanama yakizeho kandi yarahasuye ahantu hose hari amasoko, inama njyanama y'umurenge. Ubwo tugiye kujya kuri icyo kibazo, tugere nyuma yaho turabikorera ubuvugizi kugira ngo n'akarere ndetse kadufasha kugira ngo aya masoko yagira icyo yakorwa. Mu kagari ka Kagasa mu mudugudu wa Nyacyonga ahari iki abaturage bita ikibisi bavomamo amazi y'isoko, bavuga ko nubwo ubuyobozi bwagerageje gushyiraho ikintu gitangira imyanda nta kintu kinini bwakuyeho, kuko n'ubundi imyanda abana bakijugunyamo cyangwa se niba yaturutse mu mvura ubwayo, bityo bakemeza ko bakwiye kugira ikintu bakorerwa iki kibazo kigakemuka, dore ko n'ubu bakirwara cyane cyane indwara y'inzoka kubera amazi mabi. Vincent Nibizi, Royal TV. Vincent, urakoze cyane. Ni Royal TV mukomeje gukurikira, turi umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru mushobora gukurikira munyuze kuri wa eshatu.royaltv.rw. Ku batunze telefone zigezweho namwe mwareba application yitwa Rwanda TV mukareba mu chaîne ya Royal TV. Muyandi makuru, kuva kuri uyu wa kabiri hano mu Rwanda harimo kubera inama ku ishoramari mu by'amahoteli igamije kongera ishoramari mu by'amahoteli hano ku mugabane wa Afurika. Ni inama isanzura urwego hano mu Rwanda rukiri mu rusobe rw'ibibazo byo kuba abanyarwanda batigana amahoteli cyane ngo bitewe n'ibiciro bihanitse. Aha haniyongeraho ibibazo by'amwe mu mahoteli yahuye n'igihombo mu minsi ishize. Inzego zifite aho zihuriye no guteza imbere ubukerarugendo n'ibirebana na hoteli mu Rwanda zivuga ko leta yatangiye kuganira n'abanyamahoteli n'abashoramari muri uru rwego hagamijwe kuruteza imbere no gukemura ibibazo bivugwamo. Fiston Felix Habineza arakomeza. My view is that it will serve the industry best, it will serve. Mu kiganiro n'abanyamakuru giteguriye inama, abikorera bari mu rwego rw'amahoteli bashimye ibikorwa na leta mu guteza imbere urwego rw'amahoteli, ariko bagaruka ku kibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga batanga ngo bubake amahoteli, bityo bikaba ngombwa ko banahenda ababagana, nk'uko Francine Uwera Havugimana umukozi w'urugaga rw'abikorera akaba na nyiri hoteli Impara abivuga. Kuko ari amafaranga dukura mu mabanki tuyabona aduhenze, ibyo rimwe na rimwe bikagira effect ku biciro byacu, ariko amahirwe nk'aya tuba tugize yo guhura n'abantu batandukanye kandi bafite n'ubwa mbere nge nabibona kuva maze imyaka 9 muri industry ya hoteli, n'ubwa mbere nabona abantu baje batekereza ku mahoteli. Iki kibazo kije gisanga ikindi cy'amahoteli yo mu burengerazuba bw'igihugu, nayo ba nyirayo mu minsi ishize batakambiye leta kugira icyo ikora kubera kwibasirwa n'igihombo gikomeye kandi ngo bari bashishikarijwe kuyubaka. Iki kibazo ariko ngo cyaje kuvugutirwa umuti, abanyamahoteli bashyirwa hamwe maze bahuzwa n'abandi banyamahoteli b'abahanga mu byo gucunga amahoteli bo mu mahanga ngo harebwe uko bakwivana muri iki gihombo. Uyu ni Innocent Bugigi, umukozi ushinzwe guteza imbere ishoramari muri RDB. Bivuze n'ibyo koko mu minsi yashize twabonye ko hari amahoteli cyane cyane amahoteli yo muri North yari yagize ibibazo, kandi hari impamvu zabiteraga cyane cyane ubwo hari n'umutekano muke hakurya abantu bataza, ariko ibyo RDB twabigiyemo, hari ibyakozwe, hari company yabaye created kugira ngo bishyire hamwe barebe uko bashaka amafaranga bashize hamwe kugira ngo baze bashore muri ayo mahoteli kugira ngo barebe uko bakemura ibyo bibazo. Ndetse n'uyu munsi aho mvugira turimo gukorana, habaye ibiganiro, BRD irashaka gufasha kugira ngo habe proper business plan, abo bashoramari bishize hamwe
bapresentinga ku mushoramari waza gufasha ayo mahoteli. Berise Kariza ukuriye ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwihutisha iterambere RDB avuga ko leta iri kuganira n'abanyamahoteli hano mu Rwanda, abashoramari mpuzamahanga muri uru rwego hagamijwe guteza imbere uru rwego ndetse no kuvugutira umuti ibibazo bikirurimo. Akaba arimo mu biro birakorwa kugira ngo dushobore gukangurira abantu benshi bashoboka yaba abanyarwanda yaba abanyamahanga kugira ngo bitabire iki gikorwa cyo kwinvestisa mu Rwanda. Kuri ubu mu Rwanda harabarurwa amahoteli arengaho gato 400 yose hamwe akaba afite ibyumba birenga ibihumbi 10, amenshi muri aya akaba ari mu mujyi wa Kigali. Nubwo ari menshi ariko aya mahoteli akunze kunengwa n'abanyarwanda gusa nayihariwe n'abanyamahanga kubera serivisi zayo zisa n'izihenda abanyarwanda. U Rwanda rufite imishinga igamije guteza imbere ubukerarugendo n'amahoteli irenga 25 izerekwa aba bashoramari bitabiriye inama iramara iminsi 2 ikaba yitabiriwe n'abantu barenga 500. Fiston Felix Habineza, Royal TV. Dukomeze no mu yandi makuru, imwe mu miryango itegamiye kuri leta irasaba abanyamatorero kutaba abantu bindeba mu kurera mu burere bw'abana b'abanyarwanda, baba ababarizwa muri aya matorero ndetse n'abatagira aho babarizwa. Ibyavuzwe n'umuryango World Vision ubwo washyiraga umukono ku masezerano namwe mu bayobozi bamwe mu matorero ku munsi w'ejo, ni ku buryo ngo bwo kurushaho gufatanya n'inzego zitandukanye mu kwita ku mibereho y'abana cyane cyane abaturuka mu miryango itishoboye. Josiane Mukantagerura. Ubufatanye hagati y'imiryango itegamiye kuri leta yasinye amasezerano namwe mu matorero muri gahunda y'ibikorwa byo kwita ku bana no kubahiriza uburenganzira bwabo. George Gatau n'umuyobozi wa World Vision Rwanda nibyo asobanura. World Vision found it fit to partner. World Vision yasanze byaba byiza ihuye na bamwe mu bayobozi b'amatorero ba Gikristo by'umwihariko arindwi muri aya manini, kubera ko afite ubushobozi kandi akaba ari n'inshingano zabo ku kwita ku mibereho y'abana. Ubwo rero nk'abafatanyabikorwa hari byinshi dushaka gukomeza gufatanya nabo kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa inshingano Imana yabahamagariye. To just work with them so that we can facilitate or enable them do better what God has called them to do. Amatorero nayo ngafite uruhare rwo kwita ku mibereho myiza y'abana ku bufatanye n'iyi miryango itegamiye kuri leta, yaba abana b'imbere mu matorero ndetse n'abari hanze yayo. Birindabagabo Alexis, umwepiskopi wa diocese ya Gahini, nibyo agarukaho. Insengero zifite abantu ubwo zifite abantu rero hariho za programa nyinshi aribyo dusanzwe dukorana, ariko tugashaka kugira ngo twigire imbere dufatanye na World Vision kugira ngo tube twakomeza kugira ibikorwa byinshi dukorana, kugira ngo bari abana baza badusanga ndetse n'abana bari mu aho dukorera, kuko ntabwo abana tureba ari bariya gusa baza aho dusengera, ahubwo n'abandi bari hirya no hino kugira ngo turebe ko twabitaho kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Nubwo bakora ibikorwa byo kwita ku burenganzira bw'abana, ariko ngo hari n'inshingano zabo. Aha niho ngo bahera bigisha urubyiruko ruzavamo ababyeyi b'ejo hazaza mu kumenya inshingano zabo mu gutegurira abana bazabyara. Urubyiruko mbere y'uko banashaka bagombye kubanza gutekereza abana bazavuka, akaba bizi neza akabyara abana azabonera umwanya, azabonera ubushobozi, ntapfe kubyara gusa ngo noneho abeshye ngo harera Imana. None se Imana ijya kubwira Aburahamu ko azororoka ntiyamuhaye umwana umwe gusa? Nk'uko bavuga ngo umwana apfa mu iterura, niho amatorero n'iyi miryango ihera isaba abantu kwita ku mibereho y'abana, haba mu myigire ndetse no kwita ku buzima bwabo, bagakura ari abana babereye u Rwanda, bafite urukundo, bagakunda n'abandi. Josiane Mukantagerura, Royal TV. Mukantagerura, urakoze cyane. Mukanya turaza tureba hamwe mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Turajya muri Congo Kinshasa, Ubufaransa bushobora gufatira ibihano iki gihugu. Turajya muri Turukiya kimwe n'ahandi. Ibi byose ni imwe gutumikira abadutumye, ntimujye kure. Smartphone, na television LED, Total Land Cruiser.
uhamagare, komeza uchatinge, unohereza za SMS ku murongo wa MTN. Uko ubikora ni nako wongera amanota yawe, ni nako amahirwe yawe yo guhembwa yiyongera. Kanda akanyenyeri 131 urwego umenye amanota yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. MTN, everywhere you go. Ours has been a journey of determination, a journey of fulfillment, a journey of pride, a journey of scaling the heights of education. Download your 24 pages pull-out of MKU at 20 on www.mku.ac.ke and let us take you through our 20 years of continuous improvement with excellent results. ni Royal TV mukomeje gukurikira, turacyari umwanya w'amakuru arambuye. Reka noneho tujye hanze y'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Marc Ayrault haravuga ko igihugu cye kigiye gufatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo niba Perezida Kabila atavuye ku butegetsi. Jean-Marc Ayrault yavuze ko Perezida Kabila agomba kurekura ubutegetsi mu kwezi gutaha bitabye agafatwa nk'uwateje ibibazo muri Kongo, kandi ngo Ubufaransa buzakora icyo ari cyo cyose cyasubiza ibintu mu buryo nibiba ngombwa ngo bunashyireho ibihano bizafatwa. Ubutegetsi bwa Kongo bwo bwatangaje ko ibyavuzwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa ari ugucana umuriro. Umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende Omalanga yahise abwira ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko umukino Ubufaransa urimo kwinjiramo ari mubi cyane kandi ngo buzawutsindwa. Lambert Mende yavuze ko ibivugwa n'Ubufaransa byerekana imigambi bafitiye Kongo ngo isa neza n'ibyo bakoze muri Libya, kandi ngo ntawe utabona ko ari bibi. Naho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urashinja ibihugu bikize kwirengagiza ikibazo cy'impunzi. Uyu muryango usaba ibihugu guhindura ko bibona iki kibazo. Reka Olivier Iragena tugeze inkuru yadushyiriye mu Kinyarwanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urashinja ibihugu bikize cyane ku isi kutita ku kibazo cy'impunzi ndetse ugahirikira iki kibazo ku bihugu bikennye. Amnesty International yatangaje ko ibi bihugu bigerageza uburyo byakira umubare muto cyane w'impunzi, kandi na nkeya zinjiye muri ibi bihugu zigahabwa ubufasha bugerwa ku mashyi mu rwego rwo kuzica intege. Uyu muryango ukaba uvuga ko kubera iyi myitwarire y'ibi bihugu bikize ngo byibura ibihugu 10 bikennye byisanga bigomba kwakira 1/2 cy'impunzi zigera kuri miliyoni 21. Kubera ibi Sariri Sheti, umunyamabanga mukuru wa Amnesty International, yahamagariye ibihugu bikize kurusha ibindi kwakira impunzi nyinshi kurusha ibindi bihugu. Ingero zatanzwe n'uyu muryango nuko Ubwongereza bwakiriye impunzi 8,000 gusa z'Abanyesiriya kuva mu mwaka wa 2011 nkuko byerekanywe na ONU, mu gihe Amerika yimaze kwakira 12,000 gusa. Ni mu gihe igihugu cya Jordania cyo cyakiriye impunzi za Syria zigera kuri miliyoni 2,000,000, tumye kiba igihugu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Dukomereze muri Turukiya. Iki gihugu ku munsi w'ejo cyahagaritse abapolisi 13,000 bashinjwa kugirana ubucuti n'umuntu wo mu idini ya Islam wo muri Amerika, uwo ni Fethullah Gulen, ukekwa kuba inyuma ya kudeta yapfubye mu kwezi kwa karindwi. Aba bapolisi baje biyongera ku bandi bakozi ba leta bagera ku 100,000 birukanwe kuva hageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi. Gulen Fethullah hakana ibyo leta imushinja byo kuba yaba yarafashe abashaka gukora kudeta. Leta ya Turukiya yemeza ko abo nibasangwa ngo ntacyo bazira bazahita barekurwa. Abapolisi barenga 2,500 byamenyekanye ku munsi w'ejo ko bagiye guhagarikwa, barimo abakuru bafite amapeti yo hejuru nkuko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro by'igipolisi cyahariya muri Turukiya. Ni no kuri inkuru rero dusoreje amakuru twaye twabateguriye, gusa mbere yo kubasezeraho turabibutsa ingingo nkuru twibanzeho.
Muri aya makuru twagarutse ku mpinduka zikomeye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaraye akoze muri guverinoma, aho Dr Diane Gashumba yagizwe Minisitiri w'Ubuzima, mu gihe Ambasaderi Valentine Rugwabiza yagizwe uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Twabwiye ko kandi ku munsi w'ejo abadepite bari muri komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta basabye abayobozi b'umujyi wa Kigali gukurikirana abayobozi badashyira mu bikorwa igishushanyo mbonera. Naho kuva ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu Rwanda harimo kubera inama irebana n'iterambere ry'amahoteli. Ni inama isanze amahoteli yo mu Rwanda afite ibibazo bitandukanye, birimo ko hari amwe yahombye kandi ngo n'ubu bwitabire bwa bene gihugu buracyari hasi kubera igiciro. Muri amakuru kandi twabwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Marie Ayrault yatangaje ko Ubufaransa bushobora gufatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo niba Perezida Joseph Kabila Kabange atavuye ku butegetsi nk'uko biteganywa n'amategeko. Izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM bagira uruhare mu gutara no gutunganya amakuru. Turabashimira ko mudahema kubana natwe, ndabararikira gukomeza kunogerwa na gahunda za Royal TV zirimo ikiganiro The Sun Up. Nge ndi Innocent Muvunyi, turaza gusubira saa 6 nabwo turaza kuba tubagezaho amakuru arambuye. Muhaye muronke kuri uyu wa gatatu.